Idemo mi dalje, preslušali smo skoro pa pola ovog albuma, ali album ima 31 stvar, pa nećemo stići. Idemo dalje, sad ćemo se vratiti jednoj zanimljivoj temi. Ti, General Vasili Mitu je kao i svi drugi, kako bi se to nazvalo, ljudi, prolazi kroz onu fazu romana. Malo prije si spomenuo Javu, Martin Misteriju i njih. Ajmo se vratiti na to. Koji je tebi osim Martin Misterije i Jave bio... Prvo da razjasnimo da ipak je General Vasili Mitu poreklom iz Splita, rođen u Splitu. I zato možete da se tako ophodite s njim, jer ste vi veliki heavy metalci, svaka vam čast, legende ste. Inače, drugi ljudi, kad ne reču vi, ja ih masakriram sa vrlo velikim kolekcijama oružja koje su inače u studiju. Molite spaliti. Imamo dokazi materijal. Nemoj sad odbit će se pa ćemo zginiti, pa ne isplati se ono. Ali sad da kažem jednu dok stara. Roditelji, ja vam ugasao pozadinu, nerviram. Ugasi pozadinu. Pozadina je prvo dosadna, prvo stavi našu pozadinu. Šalim se, nema nikakvu pozadinu. Ja bih molio bubnjara grupe Živo Blato. Kolega! Biš sada moj. A maki se izrazi, svi lud. Pa ja pričam, ti tu pričaš. Hrtala. Da mi nastavimo romanima. Ne nastavimo, ovako, to što se ne zajevaj. Ovako, prva stvar, ja obožavam svog bubnjara, jer on je jedini bubnjar bio u grupi Živo Blato. Pleta je bio stvarno legenda koji uteka iz studija sada, on negdje švrta sa svojom curom. Ovo je lijepe, ali da kažem, ovako, roditelji, nemojte se brinuti. Ako vaša djeca neće da čitaju lektire, knjige, budaleštine, Krležu. Pa nemojmo sad, nije bitno ko je, recimo Branko Čopić radi za djecu, knjige i to, on se ubije, skoči sa mosta, tamo, jel da? Znači, on je budaletna. Capone, Donatelli, Torinelli se nisu ubili koji su radili Tex Willera, jel? Znači, pustite djecu, neka čitaju Tex Willera, Zagora, Blacka, Marka, ali i iznad svega Zagora. Ma koji Zagora, zajeba sam se. Tex Willera. Jer ipak roditelji... Samo čas, to što je lud. Izađi van. Ja bih volio, samo čas ispričavam se ljudima, jer veseli sir će biti isprokidani sir. Izađi van. Znači, bubnjar Živo Blata je vrlo discipliciran i poludje. Od je popija 3 pive. Ma nije to zato što je vesela emisija, pila naopako je najžešća emisija i on je veseli sir. Veseli sir, ali se priča o ozbiljnim stvarima na Tex Willeru. Aha. Veseli sire, bit ćeš zgroznuti sir. Znači, samo čas da nešto rečem. Ovo su velike provokacije. Ne rečem nešto. Da ne puno priča. Roditelji, broj 25 pripremi, kosa, 25. Evo ovako, roditelji, vi se možete tamo, ali znajte roditelji, nema vam bez heavy metala dici strične, jer di je heavy metal, tuvanje, pojede se, popije se, popriča se, a nema vam droge, to nas ne zanima. Ako u svakom slučaju nešto i bude, ako vam dite dobije jedan iz lektire, tu on je Tex Willer. A da vam Tex Willer je ipak legendarno u svih ovih pjesama 31. Jer on je 2-2-2, traje 2-2 da jesi primijetio. Evo ovako, znači, roditelji, ne brinite se. Nemojte se brini. Ako bude neko pričao, ako vaše dijete sluša Tex Willer, čita Tex Willera, a sluša Živo Blato koji pjeva Tex Willeru, onda vaše dijete je na putu da bude sposoban, oženjen, udat, razveden, postojan, neće ko džiboni usvaja dicu, odnosno oženiti neku svima zimicu. Samo će sad, moj bubnjar. Ajde recimo se džiboni, ovo je Tošo koji svira 100 godina džiboni. Ja sam svira s njim, pa šta je sve? Ovo je Tošo, inače veselice. On je neardentalac. Recimo šta on ima? On je usvojio dite zato što ne može napraviti mu kratak kurac. Ja sam svjedok tome, ja sam to vidio. Živa istina, u hotelu, u hotelu u Beogradu imali smo svirku, ja sam vidio da mu kratak kurac. Ima je jedan problema s tim. A reci mi jeste svirao u kojoj grupi?
8 putnik svirao. Je, svirao sam i šta si vidio od Džibonija? Na listu mislio sam vidio tužija, mislim da mu je kratak kurac. Života je a koliko ženski bilo oko njega? A je, tružila se jadne ali nije mogla se dovoljiti sve. A reci mi, šta je se dogodilo? Dogodilo se to da je jedan upira ali nije mu baš išlo. A jel može napraviti dijete? General. Trudi se, ali još nema sve. Koliko general? Ovo izlazi iz domene heavy metala. Ne, to je sve heavy metal. To je sve heavy metal. Koliko generala ima dice? General ima 4 dice, a i bit će još. A koliko? Ajde, dobro, ajde. Generale... Na zaratu. Da mi ovako, pokušamo... tekst, samo čas. Ovo je pluralna emisija. Ovako, ljudi, Tex Willer. Znači, nemojte biti strogi, jer kad vam djeca vole Tex Willera, oni se uče da budu tvrdokorni borci za pravdu, borci za uspjeh. Ne bojte se. Prvo, Vjerane, ti vidiš, ti osobno ne možeš Tex Willer, prekidaš. Ja sad... Znaš kako ti je kod nas? Dobro, da ne bi puno pričali, evo izvolite poslati pjesmu Tex Willeru. Ajde, pustimo Tex Willer. 25, idemo. Može pozdrav, evo ga, mic po mic, evo nas i pri kraju. Evo ovako, ja bi volio da pozdravim moje drage rockere, ali rockeri, to je vrlo velik širok spektar pojma. Ipak bi ja ograničio na naše heavy metalce. Ja. Evo, slikao sam se, evo. Ja. Jer ipak heavy metal nešto drugo, a i danas i heavy metal je mali pojam, znači pojam je budaletine. Evo, slušaj me, kad smo već kod heavy metala, reci mi šta si ti zaželio za naš kraj, mislim. Pa ovako, ja ću reći ovako, ja bi samo kazao, još jednom napomene kao general Vasilij Mitu, da će za 7 dana, a ja ću doći ovdje na 15 minuta u emisiju, ja to obećavam, ja ću biti u Splitu. Ja ću doći ovdje podijeliti 3 CD-a i 5 kaseta, tada prvima koji se jave za 7 dana, jer iluzorno je i malo stupidno da sad dijelim kazete i CD-ove kad nisu još izašli, a ovih dana je to tu u prodaji za 2 dana kazete i za 7 dana CD-ove. Znači u ponedjeljak očekujte predstavnika Živog Blata da vam podijeli 3 CD-a i 5 kazeta. Znači to je u ponedjeljak, bit ću samo 10-15 minuta u emisiji i neću puno filozofirat, a to je to. Čućete poslije udarnu pjesmu Živog Blata Estrada, poslije ovog razgovora. Voditelj zvoni mobitel, to je vrlo neprofesionalno, nekolegijalno, jer sam moj razbio opot, malo prije. Sad je on to isključio. A moja želja bi bila, pošto ja ipak volim sve heavy bendove, neću kazati da je ova pjesma od moj najdražeg benda, jer nije to. Ali volio bi poslušati udarnu pjesmu albuma And Justice for All, prvu po redu, zna se koja je, naravno. Blacken. Znači, And Justice for All, prva pjesma. Znači, poslije pozdrav s puno Vasilij Mitu i njegovo Živo Blato konac konca, čućete Estradu, pjesmu Estrada, zatim od Metalike moju pjesmu Po želji. Puno vas volim, svaka vam čast, jer ipak album konac konca je posvećen splitskim heavy metalcima. Bravo. Hvala vam puno vas pozdrav Vasilij Mitu i naravno, vi još ne znate ko je taj Vasilij Mitu. A Vasilij Mitu vam piva volim piti i ljubiti. Hvala vam. Hvala ti Vasilije što si bio naš gost i čujemo se i vidimo za 7 dana kad budeš dijelio novi album, odnosno i glavni album Živog Blata. Idemo slušati Estradu, pa Metaliku i Black End. Evo ga, i večerašnju emisiju smo priveli kraju. Preživjeli. Ovako, dugujemo isprike svim ovim velikim zvijezdama. Tako je. Koji su van domene heavy metala. Mi se ispričavamo u ime ljudi koji su govorili sve o njima. Tako je. Nama je žao, ali je tako je ispalo. Pa nadam se da nam ne uzimate za zlo. Točno, ipak je ovo smo radili na promociji novog albuma Živog Blata. Eto, slušali ste još jednu i bome oslušali Pilu naopako, pa se čujemo. Žestoko mi prekidamo jer moramo se mi pokupiti. Završavamo se, moramo mi... Čujemo se za 7 dana opet u Pili naopako i do tada sve... Do slušanja. Zdravlje, veselje vama i nama, do slušanja. I Pareta Blaze za kraj i vi nam uživite i budite lijepi veseli.